This is my secret. Give us power capsules. So we are Bema. Now what general body pains. So we see ya. And answer enemy yari. Give us power capsules. Obedu as a mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you bro? They na upon permission baba chiamo as a niji. Bosano. No. You nephew Akan a friend give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di do ni pedem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wunan yi. Unum give us cold capsules obey free. Lawyer, give us cold capsules. And give us power capsules. Hey, and give us free. Obey chinasuma capsules. Numbi. Oba wa fa fro nom. The woman banu fo nom akwada woni mfie dumie no ono nso nom. Ebra, me pa cho bra me hwa de wo bag. Bra adai enen su biem. Hey! What time eba me hwa na me si ba kono ana wayi me ensen. Bra, senya time eba me hwa esia Jimmy ni me fie fo no enya de abaako ebeso yen. Ani oni udi sen ka fa ni nyina. Time eba me hwa senya esi eje no me ka se me di one dance ya heaven ena dem be kwa akopie enti se malaria we draw anytime eba mixture. Enye enunko de nanum ato a wontimi enidie no we draw anytime eba mixture. Edui enye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumie no so wo pe enure dudu atu a KNG heba ewo emrom Abidjan house ana ba akoso wo atonsu Monaco junction kayo set time no eye TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adan ziba ewo immunity base suako Mwana wo mase bika no kan ye no se dumadi obi dum fonti na da wo humie mpene se so obi sabe twa su a na fi baba se dem ta kana mwana wo ma sambo dumadi tran ho de a dise mbo so masen akraba de bu jame a metia video su komo se Yesu beto ame na Yesu madi kaka se won twen abese wi ase de abre no ne mum ye bre ni nti ahode ade kura ye ni sha mun so masen na Yesu bibi mfiri Nyansapo dumadi no bisi Nyansapo a me akraba de bi nti mu no ne Nyansapo esa na badwe made a Nyansapo tia me maji badwa me no obesane afa di ka ye ko ye no Charles Anfi one Erika Wua na omo meto omo ayirum Charles Anfi abon homoden ebenya umbu maako aduonum enum ai photograph 55 Charles Anfi bu maako 55 aduonum enum ena baako de manyantum na nye be mame akoba je farmer so benkum ne pie ni fa na nye ti manyantum ti baako fi man ka aduonum enan ena manse so ne madika kata na watwetwe afa na bo na dia manse da fom ye twe yire de amanse so bu maako aduonum enum saa na emu mienu na manyantum enti onya aduonum emiensa de fe di kai die Charles Antwi kwa nanse odi kwa nanse ampa wo twa fa manse so baako na manse da fom no wo busa fom sempa me hese fa to so na ho ne wa ne ahade na nanu beye yo mama madawro ma mama ko aba bio ya ja so Charles Antwi mi gina wo so kwa nanse aja no kre mpenifo se di wa mo na dantan ono nim bebi asabi na se kwan wo mpenifo se twituru ho a na pen dantan yo no kre samuanse ti tomate pe na muanse ni magu ase mpenifo se ahwene mfra bochire ma ya yefra nkurusuma toa emo ya ntwa nipa wo sabi mpenifo se bodambo wu a oda ahwene mu no kre ana men kan jo se toa o twere ho a wonya hwe konto na pe na ahoma hye de kon yo ana men kan jo se wo twa nkontompo e ma osafo ayira wo da bonje ma de che mo mpenifo se sabi akronto se be nyado o utu agrafo na utu kan so fo yo ana men kan jo se ye twa dua wu ye e mfa ntire dua wu ye mpenifo se dua bi bu dua bi so asa na dun kwanse ampa wo ti dua wu ye ase a woni ngum da me na Appiah kubi ehwe ni ba mu hene wo se sabi akronto se be nyado se ofie ben sama pa no tese na du kan yo we die ma mentuma akua boga ni wadi bi ase o se me ba men kan jo se sabi pampanko da wiem ye den
Yentam fan ko she nsuo mu nso a ye bo so adwe. No de she bia na fa tetwe ase. No kwe na be ka cho se wo se asusuma ni no de sabi e bia na wo se kromfo. Oh, empanifo se sabi wo yo to abura wo tan yam. No kwe na ma me nka ncho se nsuo to wia ni be mo jesu nso nso e de bo de hu no be fa. Oh, e be so bo bio nsuo to wia ye de. Nsuo to wia ana e be hu be bia nsu nsan e de bo de hu no be fa. Nsu nsan ye de. Nsuo na e pem ko. E susai. What do you nyansa ho me dia so mo. Na empanifo se susa fa bode ho no ono na buru na su twa. Yo. Abo bi atum nika na ntwe nkwatum nika so akodam. Oh, sabi akro to sabi nya do empanifo se wo suma akokono se okoto sa de na mra. Na se wonya bia wo de hu twa so. Yo. Ana ma me nka njo se enyoma dodo a de so afo bonko. A o tutu tata de so na ntwe gondu ba bia o. Cheche roche kwesi roche empanifo se oyemu ya nkyere se kwa yere che. Yo, no kotopro onimado. Nso oni aye insa jama hu twa akre. Yo, ana ma me nka njo se sabi wodu nsa shekoto buma ana hu se hu wa. Oh, abo akoto wa se o pefie ho achimi ye ti no si dan ya no de na ha no so no. Yo, ana ma me nka njo se abo bi adro do sade a osua preku na so wonto no. Oh, na pepo opera tata abro ya be ka twese na ase wo fo ko da tete mu a ehwa na ofako. Oh, empanifo se sabi fuka tentene ena man kuruma sene. Yo, ana ma me nka njo se wusu atacha mpa bo a wo fra ne ntoma. Empanifo se akwanya ba na ma tete wo. Yo, ana ma me nka njo se nkuma de nkuma ne dia na yetete se no kwa na o chia na ti amanse ba ma ye kuruma kase ma bom ye agum yam. Yo, ma me nka njo se eni ha nti na ma bo apetu pre oda mba so be kodi akon wu ye no ye se bi na tudure na sai be ko njiri wu aya me ya se ya wo da nchemba na so wanu nipo. Oh, ebra da nchama kwata ni chimre fiye no na wo de ko fona chi ne chichi de awie. Yo, ma me nka njo se bedi akon ni obin ekun bedi akon ni bedi ewu ekun obin ntimi apata ya wa ma ne ye se wo ho obri su hwe de ye de obin. Yo, ana ma me nka njo se sebi wo ho asere watoto ana na nche. Oh, ano chi beto so funi ni wu ene bi yale awisi an kusa obanti obi ba yira nchi awisi da sia no pa no pa nyimre de. Yo, ana ma me nka njo se musia efie musia etwa ya sa bonte so onja honya na ka bebie obi. Yo, ana ma me nka njo se ufiefo epeja to abonte ufiefo sumo so abonte so fo etieti awo so abrabonya bo na ka kokko motoma. Yo, ana ma me nka njo se sebi esie na nim nyam nimre. Oh, na uchi mre chi kusie wo so ma na wosie so ade wo na yende. Yo, ana ma me nka njo se bia o so ba tinti ase ahoma so ba tinti ase bi o tin trase tentiri bia ko tia chiri kwa o hunu hwe. Yo, ana ma me nka njo se wo se obi enu ma ye mpa na pampa. Oh, ebi aso mpani se de wa bo mu ahwe ase ne de wa ma so agira ho wura fi o mu bia ko si se obewuro. Yo, de wa jamfa ma boni wo bedom ne ka no kwa kan nyonko agya na nan ende no krepa na sabia cross yem nya mpani se oyem tu na mo ma na danta eno tire se twa. Yo, de wato ya na mu no hia to papa. Oh, agya na so bro bia fra kokoduro. Yo, banchi nya eja na be kire aka no krepa akra boni wate se banchi bia fa akware do to bi ofifi. Yo, ana ma me nka njo se sabi sigirigi sagraka sigirigi pani fo se me hu no bo kire se oje fra bonten di fini mu amba ye funu no ogu me hu no bo be ma yakura ni do no be da na firi motuam. Oh, sigirigi sagraka sigirigi pani fo se ebuo hi sika na sika so hibo ade san na dusi no afa che ankama brafo no num wo so opusi na atene kankan ye nyina e beten na de ha iso bi. Oh, ebia ko tonti kronti ni bi ehunu dumfo papa. Yo, ana ma nka njo se bia etene no ente okwa ya ase ende waka asem pa pani fo se so asem pom se ko twa bia tatentene bia ba wa ya san so bia bia di mfie nso wache ano ye fada kontre no sabi en crowd sabi ya do penifo se akwan sra so wa pefunu ho edinisi bia nyi a na e po bam. Ewi aso penifo se de wo chera so openini chera so di asem wo na nyimo nyam eyi gwa ha. Yo, ana obi mo wa so mu da na ye da ye yiwu eto ha ehye eto ha edum penifo se nyam mu fa. Yo, o tanfo se asua wa sa o chia ne pa ya tie num nye ni asam wa na no yesa o tanfo ati wo ya le pe na o so wa yi penifo se de otu ade so no de otu ade so wo nu adwumpa. Yo, ana ma me nka njo se sabi dai beto ba atrensu afa nye sa da na pefo be fi u eleke wi amanse ba sabi akron se sabi nya do me ma ye da wuro tuntun santan do ne me ka obi atime nya o we na so tie me kwase atime na se me nya sa so ma me ka se. Yo, ana ma me nka njo se kan fofo nko aka gina ntwi abobidie. Oh, penifo se afofo ho anyu na de frakantie. Yo, na pronkuma pronkuma so ebubu ampo na ye tedi kuma kodu ne be pronkuma egu nhira ni mpo na ye tedi odua mu fa be ni mami pronkuma egu nhira ni mpo na ye tedi kuma kodu ne be so ebubu a to wa fa mi na tie for ti mo da ma munti na me bere yo fa be ni mami yanko pronkuma egu nhira ni mpo na ye tedi kuma kodu ne be so ebubu a be ne nyesa pronkuma egu nhira ni mpo na ti kwa kodu ne be so ebubu ya bia ni penifo se ni sadua o so nya wura mu anko be ko na so ni nan. Yo, adama me nka nchiro sabi kama ni mse de ba be wu a ase akro kwa ngoton no de ni do be wu. Oh, sabi abo akraman openim de ka tu ne ba ka kire se na se dwan ati ayira Atante o se osoro de we edu penifo se akrefo
anadwo mu dwale no mu no ho yo ana ma menka nche o se sabi abrewa na me nsa so de mi no na be kwa so mando oho sabi akro so se mi ampani fo se abrewa o pangu bebebe na ne saka to am wasu abrewa wi na do beto de fa ho ban oh de sa abrewa se na no amona yesu mo no yo ana ma menka nche o se so muna so efimira Akuapete woni bi oh kokose chi so muna so efimira kokose chi woni bi no ompemiri nti de wo bola so de obetimi afa de akoba miri de nya do den sabeta Musafo musempenti na pesa bene muti yenyi se bi akora baje mi hu bene de nyina kura me ha aboro to fa kura me enti se da we ambati ase na so timi aka bi akire nkirimenti na pesa to bo ase na wuti ni ati efo enti bene muto bo ase mu no munti enye ye kana wura ne hia ye ne mo so be sua bibi ibu be di sua asem ibu be di fra asem ntuma ibu di twa asem ni so edo enti bene muto bo ase na tifo enti ni ye oh you are simply for sasa fa de o de kire no kwa ana ma menka ncho se aboa kokose chi wanya achia nya ncho na nya da wa ho odwanfu no empani for se yesi na kwase hene ni amokokose chi amane ani afa amamre kwa so ma ko odwa mai na se me yire ba me timi se sike ko se ma ko odwa ba ende no kure pa se bi ni pa se o me ana ye so obi ame no kwa umu ye twa ase akokun usu se ko da biti ekoda bitire hu me ale ke wi amase ba ma fasa sabon samire o ti wu mo che me hu yira me burusu je ni kura kom de oden kwa ye fa se me no hie no mu didi oh sabi crop to sabi nya do pani for se biane anu e be hye no o tutun so e be hye no kwa ana ma menka ncho se be bia ja obi amusi o kokwasachi o si bia so o si ohun hane ebrochu asem so so mro tuana nya se ohun nte o pa bu baba no ma no pe be hura nja pani for se o ti bosu si abrosan bosu le bi no no kwa si abrosan yo ma menka bi so bo diam pani for se o ti tintasuo esi abrosan bosu le bi no ya yo ana ma menka ncho se juju osu na ti no mburu ha fiu oh na so oso no ba opre nkwatenten o mpre kase yo be bi osu na ewu afro adano dombe emba hoda oso no tie fidie so na nhwai no kwa ana ma menka ncho se come the coach master de no koto achechede okwasa entiti na ti no ja no didie bebrebe me no ma kuntunu na ya se kwe yo yo ma menka ncho se wo pa achechede abo de trimodi a no so nko hono nsa me na mu didi o fidie hwa ye ko nti no kwa achechede osu ni mu ma fo no na daka mu no abo achechede wo se coach master se oba fana bofo na e konkro to na yam ansa na ebe woni achechede pa na fie de pa ni mu bi oh e ko so shekra fo ahya ho no kwa ana ma menka ncho se sabi biasin amfuna kasa be tene to aso oh amfu mu abo aso na abo mi asase achechire pinti ni achechire tene nam oh ebere fo se pa be hu ntini achechire bo na e dia no asaka no kwa de wa achechire ne bo wa no nim de hu oh ni achechire wa achechire bi yesa na okemra gem bi to ni ana yende tia o ye achechire wa achechire bi ye he Nyansapo se na won ka ho o be fa bobo na de to de na yende botum na wutwa de be twa ansa abusiafo medika aka se ka menko a na kam no tie fide su kokum se wiase be se nanso ebre ye ninka so oba no anko a woji oni so akroba de bi mese mo nso masene dwumadi yemfa entra o menti ma meto meme wo mo ho de odon kwa che wodon ache de ebeli bia otifi a ganti mu owu dukura ena akroba de mabo ni nyina no se mede bre obi a wotie bia cha Asante onya amano aduonum nwotwe 58 ena obuye ena mhye ba kubuye enti onya emano aduonum enson 57 amanse esubu aduonum enwotwe se de meka na ana no so mhye ba kubuye ena obenya aduonum enson ede fa tosu mienu de omo kwantipenkon obi antimi amfa ne nyonkotiko anka fo enti mede ahase no beka ho de a na cha Asante enne obo amanse twede ba ko a wantimi amua no de wi ankrofo frame saa se atitiri ne ninti empani ni nkwada mama wane mante nyina etie wo mu hwe bi nso enti mo mama so masen na dwumadie yama ne ntena ho edom a efrem no chese se wo do dwaton de ba ha wo mfumo kwai te wo to kan kura fabra se na wotua be so asene bi ne mo dwaton de wo dawuru ma wo ne Nyansapo bo dwaton de ho dawuru dia a ene ne ba bi a sebe wo sha ye hu wo nyame ya adom a na nana no be cheye dasenne mesa no wahia makrawo